real bo kan ti mai hi asap tong chuan pancreas an ti a tin real bo na hi pancreatitis kan ti hi ni a ni pancreatitis nei hi mi zo ji nga pen kan om kan tam be mai a ani chung chang anat na chan te alan chodan te le ain ve na te ain en kol na te le ma zo han soila real bo hi inches ruk vel asei ani a emi kan pum pui nung si kan real te emi chunga hian a oma he wanga real bo kan ti bo ani mai thaya en thin le meat bomb mai ang gallbladder nen te po hian in ai nei khop mai a real bo hi taksatana poi mo tok nei na hemi kan chopai troi pui tu amylase lipase le trypsin hi siam chuaka hi thau kan thil e carbohydrates te le thau te hetiam pai troi tu ben ni a e ba ka hian hormone poi mo tok mai insulin siam chuaka glucagon le somatostatin hi siam chuaka insulin real bo in insulin asiam chu thelo chuanin zun thum natna kan nei thin te po kan hrianga oi mo tak mai ni a ami real bo natna pancreatitis kan ti hi apa nga ya chuanin kan tak samamo dana zerin athil siam chu amylase le lipase le trypsin te kha thil lam te po rila ti khan azu pe chuak pe thina ma sala real bo natna pancreatitis kan tia chonin real pe chuak lo khanin ama real bo chung ve ka khanin a chuak pe thina kha khanin real bo kha a h thin ta ni ka the khiam meng chungo ona da chuak tur kha a chunga khan chak chuak ni meng ani bang khanin real bo na tin ka lo thina real bo a hianin na hian acute pancreatitis le chronic pancreatitis la oma chronic pancreatitis hi mi zu in na sa hian an om duwa en rei deuh ti khana in muanga atopa an na thut du fowa ami acute pancreatitis hi chu nge thata ka en kol chuan in adam vele maya chronic pancreatitis ero chu en kol lo chuan in kalte lung te le chuak te po a khoi theya ICU ate oma uluk taka en kol ngai chi ani a langin ani acute pancreatitis hi anasat chuanin thipu te siam theya real bo a hianin natna khik alut theya infection om theya tui te po atling the ni en alan chuadan ta pui chu pumna hi ani du a emi pum malo na a cha chon na fak a nung za te hianin ana chuak the mi ri bo na chu so ang halai vela pum vel na fak nung za nga na chuak ti te kan nei chuanin ri bo da na ni the ta po ria ila e ba ka yanin luak chuak lui te luak te po aum theya a chan na zirin khuwa te po asip theya lung phu te po lo rang dut tut the tin pum te po alo vunga khoi leka na te pon aum theya tin e ka hian lang chuak du po ka e ka hian nang ban aum theya tin e ka hian sathau mum e ki mum enge tel le yang ngai en ek po hi amum deuh zu the ni ten he wang henin hemi ri bo nat na nei te hianin taksama mo an tlak cham thina wang henin an taksari na ta po atlan hiam theya an ma ni te po an chaw ngoi ngoi the ri bo opchan pai mo tak pakhat chu
zu ani a hemi zu in sat li ani lo zu in na sa ti hianin ri bo nan nei om du ba che ta kan soi to ang khanin voi le khata om thut lem lo ba om thut lem lo an ti khanin rei deuh ti khanin hun enga ma chen kha taksa a in munga kha voi le khata lo lang chuak thutin alo na chuak thut the ti ani om du yeu mai a mi ta lung te om hemi en kol that lo wangyen bil bo na hi om the bo kha mi ta lung te om chuanin bile salt kan ti ami mi tui hi aluang thale the lo ba he hianin bil bo kha asu khoi pek the ni metabolism boy metabolic disorder kan ti ang chi wang te pon om theya bil bo na te in thla chon the ani a na thang hi in thla chon the hi au tam khop mai in liam wang te pon om theya lai vela in liam wang pum mai liam khanin bil bo kha kan pa ti liam the in infection wang ten na fit wang te pon om theya e ba ka taksa a triglycerides hemi thau chet mai yang hemi level sa wang te po hi ni a in real bo then khat thi aum chan phian lo po om be thawa thi sena kan te sianin hemi lipase le amylase level hi asang diau do a e pa ka yan pancreatic function test ti theya in ultrasound te po ti theya e mang te hianin confirm theya ain kol na hi ele in hi apoi mo le maya mi anat viau chuan na chok na chiu na chok na chak taka chiu te po ngai the an chu real bol na thut hi na ti thi maya tin thila nei the lo wangin dip khai te po ngai thi na in real bol na nei te ko ding nei te hianin thil tlak chaman nei du wangin cho tha te am ma mo a chen ka ta chonin pancreatic enzyme manga en kol te po ngai thi na zai ngai te po an oma en ti sarjian ti thiam bi te ti tur ani a ele in lama chuan sa le satha phim hi in su manga ya e ba ka thum siam cho chini thil thum chang thum yang hi in su apoi mo le a ba ka yan se so yang in zuin mi tan zuin lo emo zuin tlem mi zia zu na satan sin zuk lo emo zuk tlem emo tal poi mo in tuisik in tam e po poi mo le thau mai in soi thleng na poi mo an chu thau chia pa ngai taksa a kha om chana khanin triglyceride level asan chuanin pancreatitis kan nei the ka ba kan triglyceride level te cholesterol level te normal lam phe tura soi pe te po nga ya vitamin D emo vitamin D tamna emo cho emo e that te po tha ha in antioxidant lam vitamin C vitamin A en te po thang ka ya omega 3 fatty acids omna te po ne ba ka hian rem chan da nangin apple cider vinegar te nimbu tuite urun war te calendula tuisor te ginseng kan riam chuma ginseng te in so thing tuisor mo ayong engtiang point in olive oil te spinach te po ektam poi mo a kham te kha ati dam na chu amani khel lawang masala ti ji om theya chok jang khai the oka so yang kan chronic pancreatitis chu dam to ina taka en kon ngai ani ti kha fi ila in acute pancreatitis mo chronic ani mo ami en kol tur hianin insum theina poi mo a do theina poi mo a tai mak na poi mo he pathum hi thileng kim a gen apoi mo a christian chung cha ma po hianin
em có thùng hiệp với mỗi em